Karbi Anglong Arlo Containment Zone Nerkep, Micro Containment Zone Haruplira Ingora Sirkep, Lapen West Karbi Anglong Arlo Micro Containment Zone Trokep Rahini, CCC Ilong Apaikile. PHE alang-alang pong kipon na join ni denarong ahiti langbong pamanden. On be arong ling road atowar soalong kedon perachek adolong non puta sorkar pen footbridge kimrang pipelang. Kardom pinigar beng nong live Adap Abirta long pen nilesa mejoli bepi non arjik tha birtang ton pen. Non malom asam angkang pialong COVID-19 na keso apai ki jumji kalisi api ong nang bat ong si thekpon long. Bangso ajo Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong district hini containment zone trokep lapen micro containment zone kibia pai Haruplira trok sirkebra isi anapai long pontang long. West Karbi Anglong district ke parlo purun hini COVID-19 na keso nang ke tong thuahut kadukawe bang pharo troksira troksikebra hini an keso ke long apai long pon lo. Lasong bong pen bang pharo phora phokebra troksia phai ke somi ponsi ahem pachidam long bonta nonamat hamren rong supia longamat ke COVID-19 na keso ke longa bang ke avela nonamat West Karbi Anglong ang kangalong phani sira tok borisi an COVID-19 keso ke longa phai lipon lasi West Karbi Anglong alo COVID-19 keso phai klar dakalan the nilituma pherang ke danieling hipen arju ponsina lasi West Karbi Anglong sami ratatum nonateng सरकार तुम पेन अरोन की पिया तेंग पेन असो का फुलु दुन मते का चिंगरी दुन लके मेपिक अलाम लो लसी थेकपोलो लो दक जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ एंड सर्विस अलोंग पेन दक पिनी नीली रिकॉर्ड लोंग पन लो लसी टोटल पॉजिटिव केसेस ला कोविड-19 पॉजिटिव केस के लोंग पन लके हाके चेंग पेन पानिसी तारीख फो आरु चिकलो अन बांग फरु ट्रॉक्सीरा ट्रॉक्सिकेप रहनी अफाई long pon lo la pen ha ki cheng pen parnisi tarik kre pho aru achiklu an bang pharo phora troner ke ba troxi aphai kisu pe me pon lo la pen non ma ke kithi avela la pen non la kisu dat atuma phana bang ke long nia dim si se lang pon bom lo tum preng covid care center long la pen so tha si khiruni covid care center long si atuma phan kisu lang pon bom lo na sinon ala rata phan ka chuning ri ja bangke nonateng cooperation mate kachir abdun sarkar long kachir abdun law and order administration atum long sami kachir abdun akithinai lake elitum hong nang ke barhut mask kaching thang lapen hand sanitizer mane kam ka pedupon lapen ason thang akama bipin pen hem pen ke bar bedet pen hem ke do clip ya phan sarkar pen kapang ke thana teng la so teng kroi du nang po la pen so thaksi la suki kroi pen jok nangli methang apran ka chepi yok so thaksi nangli hem isi nangli ka ching hon achor nangli ka ching hon asomar do an phan sami pa pe jok long po na sinon elitum ladak record puthot long pon thulo West Karbi Anglong ang kang pen kedam tarik pho pen tarik pho jangmi po achiklo pen non aru achiklo tarik fli an lake 45.22% la coverage matela dawai kipi co-vaccine la pen covisil lai ki prim kipi pen cover ponong lo na si non tarik non la age group mate arta ke thak pondo la arta ningkan cleaner cap pen ningkan thong cap la pen ningkan thong cap pen ningkan flikera pho pen ningkan throk cap la pen ningkan throk cap abat atuma phan non long inkora hini a center bi ponlo hala dak along ka do ka vita kedam pen na so biji ka chipi dam pen kesu ka chilang pen kapimi ji apan nakhe ilitum serap do nang po lano nasika do ka vista me sarkar pen kapithek lake akimi aphan sarkar pen akimang ason doan lake ilitum rada phan akimi aphan nasi lakatu ka vista me ilitum ka chirap ka chetu dun ke non ateng si ilitum sarkar kipi pen aron ilitum follow
Lasong si West Karbi Anglong District arlo along Kironia Havar home isolation mate micro containment zone ki bipona phai long trokebra hini la pen bitung ring thama constituency lo tumpreng along covid care center along containment zone ihun bipon Lasolong bang phokebra hini an covid 19 ke so kelonga bang khubang pia tumaphan se kelanga sai claim pon bom le pusi West Karbi Anglong joint director Dr Mukul Shyampen ningjipon Amar West Karbi Anglong positive case আছিল 249 তারে 67 discharge হয়েছে 67 discharge আর ট্রিটমেন্টত আছে 1 patient undergoing treatment 142 আর number of patient migrated তাহলে বাহির হেৰি 7 number of patients migrated in মানে বাহিৰত টেষ্ট কৰাইছে পজিটিভ হৈছে আমাৰ ওয়েষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহ migrated in 7 আৰু migrated out বাহিৰৰ মানে আমাৰ ইয়াতে পজিটিভ ওলাইছে 40 আৰু আমাৰ পজিটিভিটি ৰেট হ'ল ওয়েষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ 1.1 যোৱাকালি এইটো কিন্তু চেঞ্জ হৈ থাকে আৰু আমাৰ ইয়াত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ দুটা আছে হস্পিটেল নাই কিন্তু কোভিড কেয়াৰ হস্পিটেল কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ বুলি কয় এটা টুমপ্ৰেং আৰু এটা হ'ল খেৰনি দুইখনতে আমাৰ বেড আছে 102 বেড আছে তাৰপিছত এইখিনি নাম্বাৰ অফ টেষ্ট এইখিনি নালাগে আমাৰ য'ত আমাৰ পেচেণ্ট থকাৰ কাৰণে যে মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জোন কৰা হৈছে নহয় য'ত ধৰক ওলোৱা সোমোৱাটো ধৰক এইটো জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰে য'ত য'ত কোভিড পেচেণ্ট হোম আইচলেশ্যনত থাকে 51 আছে আমাৰ এটা এৰিয়া আৰু সংক্ৰান্তত আমাৰ 22টা চেণ্টাৰ গোটেই জিলাখনত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ 22টা চেণ্টাৰত আমাৰ ভেকচিনেশ্যন দিয়া হৈ আছে আৰু তাতে 18 বছৰ ওপৰৰ আৰু 45 ওপৰৰ গোটেই মানে সেইখিনি দিয়া সামৰি পিনি দিয়া হৈছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ ভেকচিনো আছে গতিকে এইখিনিতে আপোনালোকৰ মিডিয়া থ্ৰুদি মই সকলোকে এই ভেকচিনটো ল'বলৈ অনুৰোধ জনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ এইটো অলপ গুৰুত্ব দি বাতৰিটো প্ৰচাৰ কৰে যাতে সকলোৱে ভেকচিন লয় 18 বছৰ ওপৰত কাৰণ ভেকচিন এভেইলেবল আৰু আমাৰ 22টা মাত্ৰ তেওঁলোকে অলপ আমাৰ হেল্থ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকেই ভেকচিন দিয়া হৈছে 22টা হেৰি গতিকে এইটো আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ থ্ৰুদি যাতে ৰাইজে অৱগত হয় তাক মই অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ বৰ্তমানলৈকে 22,600 Lapu Karbi Anglong District arlo setame micro containment zone ki bipona phai longpharo plira incorasir cap lapen containment zone ki bia phai longner cap andu Lasong bongpen Bokajan subdivision angkang containment zone longthom lake Bokajan town khatkhati lapen lahorijan henlo Bangso jok Bokajan rong supia matsi nitroxia phan ingha poncheglo lapen lahorijan pen khatkhati along nikrip ho phan inkir poncheglo Kiram tanga pora hu diphu along setame hithi ruye phan micro containment zone bipon setame non amat ke avail pen containment zone ki bipon setame diphu rong supia long amat ke avelang pusi district disaster management authority hinpen Karbi Anglong life phan na pachini do News report Roshan Hanse lapen Hamren pen Daniel Ingi lapen Bokajan pen Anantera Karbi Anglong live Kepo malomso kisoni pharo bua salam thea son taxi den ronga hithi krong ipuralong public health engineering asai kama hin pen lang alang pong kepona joini towar pia kungalong JCB pen hudwang wang amat non ke den ronga hithia bangke lang bong lang plate pachamandera jok rara tuma phan kapasik saga TVC nang mandetlo Numati constituency angkang non malong rong atok anu mesen ki tunalang rara longan kapali jiaphan PHI sai kampen saya mo ke claim kedang pangcheng pom bom lo laso ajok rara tum setami aning karong chipi pon rentilo bonta lang alang pong
kipip jia phanpura JCB pen denarong a hithi malom kisur plin derajok hithi arlo langbung langpet pamander Aho denarong a hithi ke ponpur hajarong adap malom towara rili PHE lang alang pong mate pipeline asai kedeng pona hut contractor atumpen labor atumapan ku ipak pen pahutsi langpong ahor kihut nang jadi malong JCB machine pen kihut rong ajok towar kahino langbong langpet jemandera kitu bang sojok towara rialong kulat kachubi atumpen penang an kaningri padoko এৰি ইমান বোকা যে হ'ল বজাৰ মাজত আপোনালোকৰটো চাগে দোকানদাৰী বহুত অসুবিধা হৈছে হয় বহুত কষ্ট হৈছে হয় এইফালে পিএসসিৰ পাইপটো পুতিছিলে সাইডত হয় তাৰ কাৰণে তাৰপিছতে মানে মাটিবিলাক পৰিছে যে এইটো কোন দিনাখন এইটো কামটো কৰিছিলে এইটো পৰহি দিনা নেকি ঠিকাদাৰ কোন হয় ঠিকাদাৰটো নাজানো কিন্তু সন্তু বেগ দেখিছোঁ লগত থাকে এইটো নিয়মমতে বজাৰ এলেকাটো কমচে কম কুদাল লগত মাৰি হাজিৰাৰ মানুহ লগাইহে কামটো কৰাব লাগিছিলে কাৰণ বিচিটো পাইপটো সোমাব নালাগে নিয়মতে মানে মানুহ লগাইছে মানুহ লগালে মানে বৰষুণ দি আছে যে আৰু এইটো জেগাত পানীটো জমা হৈ থাকে পানীটো জমা হৈ থকাৰ কাৰণে মানে এইটো সমস্যাটো দেখা পাইছে এইটোতো JCBৰ লগত খান্দিব নালাগিছিলে নিয়মতে এইটোতো আমি নাজানো এইটোতো আৰু কেনেকুৱা দোকানদাৰী অসুবিধা হোৱা নাই নেকি আপোনালোকৰ কষ্টটো হৈছে গাড়ী ঘোঁৰা আহিলে এইফালে কষ্ট হয় গাড়ী এটা ইয়াতে দাবি গৈছিলে চাকা দাবি গৈছিলে ন Halapu denarong along hithi borwa nang kido narara dum sitame kedam ke banga kisum thetanan pinno laben hithi borwa jo kulat kachobiara ra dum phan sitame katora thedi pinno athema angto nadang pi ben matsi langbong ke er laben towaranta gari ke chelenga ho inghan langbong lakter kido borwa joksi gari motor tempo an sitame ke jangsi thepon so arlo atumpen scooty ke beg ho kaching koi sitame arju dum longlo Kado kawi arara tum sitami lapuson JCB machine pen kituk pon bang aputhak aning ka siksa ka sonsi thekpon lo Denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Life Kedamtang Aruni Bhai Kretroxi Arni Member of Parliament Local Area Development Scheme pen vothalang so hithi pamjaya sahem paisong kedo kenang sotpu matha ponsi paisong anujo kesomasai dengpon Nijang Karbianglong District vothalang so rongso pialong kedo hithi pamjaya sahem along paisong kasalam ponjia phanpura kedamtang Aruni Bhai Kretroxi Arni anujo kesomasai dengpon Bangso ahut Rongkhang VDC Chairman Dinen Bordoloi Rongkhang Mondol Committee Amaipu Bimol Timung Vothat Langso Municipal Board Chairman Chandra Rongkhang Atum Chetong Dunsi Hithi Pamjaya Sahema Paisong Ningkan Pharoan Setame Kithir Thipjia Phan Arna Mahai Johang Ponsi Paisong anu joke somasai Dengpon Halapu Ronghan Haberiso Mensing Teron pen Ferangkia tumang no kaninje ponke labangso paisong anu jok ke sompon long laki ini tuma MP Horen Singh Be aning ke mea joksi hithi pamjaya sahema paisong piniarni sompon long no nasi MP Horen Singh Be aphan Ferangkia tumang no nilitum ningat long pen kachuru pilopota Ronghan Haberiso Mensing Teron pen ningje pontu customary line mate along si boundary wall kenang sot labang so MP scheme man di pot lah itu ne ikan baru presiden kamera kita ikan pen thap lang so hithi along labang so long li pedangan yak ding lo stame lason kedam tang apor long MP anu wang lo bat MLA sa wang lo tak karbi metang jutang jubat ahin da customary lo labang super pithir bonai kelang stame sining rong bangke gitu kudam di bangke gitu MP ini labang so apai song apam kipi pon thele bangke ni lo atike kenal sop kusi mathada nai lapen isi bangke gitu kudam bangke lada longli nang ci kombom lapen mon bangke nang ci kombom nang bong sitame ini land revenue ahin ben ajet bi kedam long land revenue can BC land nearing kilo 7.8
long lian lu kasi la su long lian kang long tem customer long lian dak kiri si deng pun kasi kenan sara utara bang la lu lapen market mate ithi lu pen kecu ithi stame nikam progress kepen nikam progress kebra great trouble nikam pen dang lo pinyar nian ke bor thalang so ithi ithi mon Dongkam mukam pen wikibe Karbiang long live. Numati constituency ka parlo onbe arong pendanglok rong thompli pho arong araratum school gidun pendanglok hithi kulat setame kachhelatwer horina aro elong kedonlok ache kadolong kaselam ji aphan nonputa sarkar pen thanga kerap avelang den arong pen kilometer plia ja kahilo onbe arong ling road ache kadolong nonputa chek apum pen hop roi roi si rong thompli pho arong araratum chileng bomla Langdang lo pulote labangso horina aro elong kedon lok ache kadolong pensi pupu hithi borwa kedam kebang jehlat nang bonglo ningkreng hoda bangke RV kavidet pen aro elang kijum hega job chileng mesendo monta non barla porlote aro elang kithia joini kachileng ka pherita dokok titilo lapen dolong ki machek setami kithu boma job labangso ache kadolong aphi ong nang hinu bonglo la so job kachileng ta pheri mimet bin Bonta sai jok jesi school kacharli o somaratum lapen sok sang kache bana por nang tanglo hoda bangki e ok che komrom sitami la so che ga dolong si cheleng nang koklu pusi rong arada tumpen ning jepon lo la te la dolong bang nang si kha aprang mamina sinu ma pa sarkar ken la bakai hini la tele ala usut ra nang si bakai hini kan la no si Because abang abang sila la yan lo la abera bang ke bang ke kala tha deni nam ham la la da bang ke la kusala kubis to nam ke ha lo bang ke han nun de la kala ke to nam de la ita abang hang lo bang handa kami na gudu lo ke to bang hang lo la so aling rote bola lo ke plata la ke apu Kusa berong pen berong kan darong kan la panjuri nang hang la sa kadu beda kan hang la bangka hot pulo jan nonga ade ta ke jang lo la ke lo pulo de la bangko ke dalong ke bang ke dam ke bang ta sik sang le hana la isko ke ta kan la tuar he no poti bang ke la kandarasta ke normal option mili pe la Bangso dolong kahing noke penangana jerdinglo bonta sarkar pen thang nangkirap ave Nasila bangso adi malong asabak footbridge nang selam pitha pusi sarkar aphan chuning ripon seta thang nang kerapon abilang puta ratben ningje ponthu pangsi ni chungta kunuri kale rek nang pu pejalo school semua ke dam ke bang pu sama kadang nang ke hapu na ke andi hin dak mati ke lapu apu kalam ngau pen ankila to tuare ti ladda omuna dan anki lapu bang pa aku suberong legele lo te hapu ke dress lo mati ke la so la si lalu kinong dinonta hinola barkha nang le lo pulote anpar ke khilan nu lo du ke aku ta kailang ke rara tum kitame ali hinu tu ta da garong mang pilo na men on berong on berong lo kono so police station lo da dengo police station lo high school si Lasi bangso horina arong along kithir thipen dolom kimpi pona sonte radaphan ali duji lapen sarkar aphan setame radpen akiru biponji denarong pen bikrom teron Karbiang long life Akiro pajiro nani tuma phana por recipe pen birta nang lang dona pot pinna Adap Abirta ke lapon se kangtoning lo